mogu sad si naterala Čakija da uzme ruku i da se dira po intimnim delovima. Mnogo mi se sviđa. Moram ti mi smeš čak i Bukao smeš. Hoćeš da mi kažeš hoće nešto da me napadne večeras toku noći ili... Penis, pa zanimljivo. Ajde, makni teti. Makni teti. Zašto ste došli ovdje na zemlju? Ovdje sam ja glavna. Došao sam zato što naša vrsta vanzemaljaca nema vaginu. Šta nema? Pičku. Gdje mogu da kupim tu masku? Gdje možeš da kupiš? Da. U sex shopu. Da. To ti pričam. Pa brate, ja tebe gledam. Evo te žene me gledaju. Pa ovo su divne vesti. Tražit ćem devojku za njega. Aha, tražiš devojku za njega. A ti mi izgledaš kao... Nije moj tip. Uključio sam se. Iu! Kako ti se sviđa moj sin? Nije baš komunikativan, ali je sramežljiv. Hello! Danas je jedinstvena prilika da imaš vanzemaljski DNK u sebi. Ko je više smeš? Čaki. Ne, brate, Brate, ti. Čaki. Ne, Scream. Damn, bro, what the fuck? Ali ti to streamuješ za Discord ili nešto? Ja sam psihički bolesnik koji voli se u svoj život da provodi ovako. Lonko spiju. Ej, ti bolesna. Stvarno, koja ti je dijagnoza? Pa depresija i šizofrenija. U tome pali. Stvarno. Da, meni je F31 i F60. Aj se smuvamo. Šta je s tom lutkica? Drago mi je da si pitala. Ovo je moj sin, Ma, koji još uvijek ne vidi. Rodio Trenutno radim na tome da mu nađem lepšu polovinu. Pa to sam ja. Ja mislim, imam osjećaj, ali ne znam da li je tačan, da si onako baš seksi. Osjećaj te ne vara. Čemu ga? Hello, baby. I said, hello, baby. Oh, this is a little creepy. U mamu ti čamuksku. A šta ako ti neočekivano odlažiš u tom trenutku? Ja to kontrolišem. Ja to apsolutno kontrolišem. Ne, to ne može da se kontroliše. Ja sam rekla, ja imam moć. To ti je refleks. Kad me vidiš da odlažiš. You look like Aladdin. Your voice makes me hard. You can be hers. Cause you're good Yes. at everything. Keep going. Oh yeah. Pošalješ šešnica. Pa što da pošaljem kad nemam? Da vidiš. Pa ti meni prvo pokaži onaj tvoj polinoragan, pa možda možemo možda pričamo. Ne. Koliko imaš godina, Mehdi? Sasvim dovoljno. Sasvim dovoljno za šta? Za jednu žestoku jebaču. Dobro. Can you fuck me with that mask on? We can both fuck you. Okay, daddy. Come on over, honey. Jel to ti sad njega diraš po intimnim delovima? To moj sin. Možda. Ja. Sina po intimnim delovima, ova nisam. Pa kad diram sina, to je kao da diram iz sebe. What the fuck? Just let you know, we both love horror stuff. I think you like gay stuff more. Pitaj ovu pohotnu damu da li može da ga popusi, a da ga ne obalavi. Pa kako tako? Šta? Kako tako pitanje za jednu damu? Puno i čitam, a baš retko pamtim. Šta čitaš? Nadam se neke erotske romane. Dobro večer. Dobro večer. Kako vam se sviđa moj face? Aj skini masku. Ma Ja kao molim što skini vidiš. masku, molim te. Ona želi da se ja skidam. A ja želim, brate. Zato što danas tražim ženu za sina. Pa, nema ništa protiv, mislim, zgodan je. Hoćeš da kažeš da ti se ovakve crte lica ne sviđaju? Da. Mene bi moji samo tukli i to je to. Pa i to je seksi. To je seksi. To je
te udaraju po guzi ili u pitanju pravo nasilje? A ne, vrate, lupaju šamare. To mi pali. To te paži. Ali onaj firmu ne jebe, onaj ubija. Podno. Pa idemo redom, jedno po drugo. Ne, bolje ti mene provuju, pa se radi šta hoćeš. Pa može tako, meni je sve jedno. Kako se biše zoveš? Devito. Znam ljubavi. Ja bi se s tobom igrala nože. Ljubavi? Morat ćete prvo sa mnom da se obračunate. To nije nikakav problem. Mrtve devojke ne mogu da kažu ne. Ali pogledaj kako je seksi, jebote. Želim. Tako zevaš kad ti uđe u bulju, mamu ti jebem. Ne. Lizalica. Nice. Ujebati, ti si stvarno ložiš na ovo. Ja nisam to birao, to je izabralo mene. You know, I like that doll of yours. Chucky. Hi, my name is Chucky. Zato mi dolazimo na zemlju, otimamo žene, parimo se sa njima i muzemo ih. Ima jedna jako dobra fora, ali ne može se prevede na srpski. Pa kaži onda na engleskom. How do you pick up Jewish girls? How? With a shovel. Ne zna gde sam ja. Joj. Odvaljene krave, moraš malo da biram reči. Odvaljene kravjetine. Da li želiš da vidiš koliko je tvrd? Ne, dobra, ovo je već previše. Šta smeješ, pičkice, jedna mala? Smijem se, razmišljam već kako ti silujem kevu i tebe sam ubio od batina. Tastatura hvaligan, tako je. Stvari govor tela, tako se zove. Pa recimo, ako se meni nadigne kurac, da ti znaš šta to znači. Da. Vazelin, jesi trebao vazelin? To mi kaži. Htjela sam da idem u ludnicu, ali mama i tata neće me pustiti. Jebi ga. Seljak. A Pa ti ja sam samo manijak. Šta ti si manijak? Ja sam gradski manijak. Nema Pa manijak nije isto što je seljak. I to sad ti kažem. Ja sam manijak sa manirima. Ti si bre debil. I'm looking for a girl. For Chucky. What is this girl supposed to do? To take his virginity. Oh, it's so easy. I want you for that. Oh, alright. Cool. Nice. Up for it. Ali ja sam pitala Čaki. Pa i on se nije smorio. Vidiš da se dira po intimnim delovima. Nešto baš izmišljala, baš bi voljela da iskusim da me neko ganja, onako po kući da vidim da bi se snašla. Ti ba nisi normalna, majke mi. Da li on sa Siriusa? Tajna zvijezde Sirius. Legenda kaže da biće sa planete Sirius imaju male piše. Neverovatno, ja sam baš mislila da je drugačije. Oh my god, Chucky is here! Oh, I'm glad you like him. He's very horny right now. Actually, I love him so much. Would you undress for him? Da li bi voljela vanzemaljski DNK u sebi? Ona bi. Ona bi? To će biti seksi. To će biti jako seksi. Već vidim kakav će mutant da se izlegne. Ukrštenje vrsta. To je jako seksi. Možda bi čak i ja napravio jedan hibrid sa tvojom mačkom. Znaš, meni je glupo da se ja skinem pred muškarca. Pa ja ću se skinem bez problema. Da li ste vi to na heroinu? 3-pointer slam dunk. Slam dunk. Okay. Show me your tits, bitch. You show me your face, I show you. Fair deal. Fair trade. You first. You first. You first. You first. You first. I'm too hot. You first. Hoćeš da ti doniram nešto? Da mi doniraš nešto? Je nešto u naturi? Pa imamo ovdje jednu verziju vanzemaljca. Onako više za maženje, kapiraš? Kad je onako... Kad je raspoložen. What's up, sexy girl? Oh yeah. Oh yeah, you. Druže, ti si bolestan, pričaš sa lutkom, sad ću ja malo pričam. Čak i nabijem ti ovog tvog na kurac, debila. Ja ne pričam sa lutkom.
samo spavam sa njom. Ako žena ima, i ako ona ima odnos, razumeš, ona može da umre. U to ne palim. Molim? Imaću traume. Ja sam više očekivao da ćeš imati... snove. Iskreno bojim se. Čega? Ovako 2 godina. Alfa mužija. To je strašnije. Htjela si da kažeš seksipilije? Vaš prijatelj priča ili ne? On samo posmatra. Posmatra i mentalno masturbira. Kaj ti pesme inače voliš? Pa volim ono. Nije baba za bacanje, baba voli milovanje. Ne znam si čuvate. Pa otvaram, stani, ne mogu sve. Jel čako flip sad? Dobijem erekciju. 20 godina. Da li ti ja delujem kao neko ko ima 20 godina? Jel imaš 25? Da li ti ja delujem kao neko ko ima 25 godina? Pa ne znam, buniš se za 20, buniš se za 25, buniš se za 32. Imaš 17 godina. Pa delujem kao neko ko ima 17 godina. Pa ne znam, skini masku. Da li se ti šunjaš ljudima u kuću? Nego šta? Gledam žene Da da li se tuširaju? iskačeš iz frižidera? Ne, ja sam voajer. Vojo? Voajer. Ne razumem. Ne. Pa voajer, nabijem te na kurac. Koliko ti dobro pevaš, brate? Koliko ti dobro pevaš, ja. Ovo ti brčim, brate. Jebeni talent za sve. Promašan život je. Znači... Čekaj da vidim koliki je taj Čaki. Aj ga ovako kreni. Pa u prirodnoj veličini. Čak i ovdje u prirodnoj veličini. Ne mislim ona na top Čaki. Kupi mi iPhone i ja ti dam cijelo svoje tijelo. Aj već. Nina. Ali ja imam super moć. Ja vas ubijam. Ja vas ubijam. Od kurca. So scary. Ne mogu spavati rođaj sutra. Teški retardi. Baš onako teža psihoza. Ja volim da fotografišem trudne žene. Trudne? Da. Znači to ti je fetiš? Ne, to je vrsta umetnosti. Pazi, možemo da napravimo fair dogovor. Ja skinem majicu, a ti sve sa sebe. Da li ti ja delujem kao neko ko bi se skinuo na kameri ili generalno? Pa generalno da. Baš mi delaš kao profesionalni skidač. Profesionalni skidač odeće. Wow! Ovog je bača. Ej, to je kao iz onog filma. Kako se zove? Mislim, sve je kao iz filma. Ona lutka. Ona lutka za odrasle. Eto, gledao sam ono kad kao dolaze pa se pale na tebe pa ti vadiš pare, to sam gledao. Šta je tebi smiješno? Gledao sam ozbiljno lika. Doktor A stvarno vi seljaci jedni sa četa, stvarno vas nije sramota. Ako je hteo ovaj čovjek koji je dobar da zbari ovu umetnicu za Čakija, onda je hteo da je zbari, a ne da je oterate. Stvarno niste fair. Čovjek se trudi... Niste fair. Stvarno niste fair, stvarno. Niste fair, ljudi.